Ćao svima, danas ćemo igrati Minecraft Sky House mapu. Da. Prvo što ćemo uraditi na njoj jeste napraviti mašinu za kamen. Ali prije svega nam treba kramp da bismo iskopali malo kamena, da bismo napravili mašinu, jer ona ne može bez kamena da radi. Treba će naš dvije daske. Ćemo isto ovako. Sad ćemo da napravimo jedan kramp. Drveni kramp. I mašina bi dobro bila da bude ovdje. Nema rupa. Gdje bi ga ima rupa? Biće tu ona. Dobre. Moramo malo da skupimo kamere. Jebi ga, više ne možemo toga. Pa ovdje sve izađe. A i ovdje imamo one. Brzo. Živi i zdravi. Tako. I sad samo ovdje još jednom prokopamo. Dobro. Otvorit još jednom. Jevate. Polako. Ne gledaj u njega. Gledaj u njega pa ne. Dobre, otišao je. I evo je naša mašina za kamen. Samo ima i dole rupa isto. Ali evo, mi smo to rešili isto. Meni je Minecraft fenomenalna igrica, znači ova da. Skupimo malo kamenja samo. Kaj ladno lik? Ladno? Enderman poginuo je. Ladno pao sa svijeta čovjek. Jebote. Ajde išao kad mi se bava sa lavom više. Samo bismo mogli još da napravimo jedan kameni kramp, jedan mač. I da završimo, da vam pokažem ostatak mape. Gore imate jedan krevet i dvije prazne pećnice. Imate ovdje 4 baklje. Jedno okno. Dole imamo zombi pa nećemo da dalje idemo. I ovdje imate sve živo. I imate, ja mislim da ima baš dosta zadataka. Jedan od zadataka je da se napravi mašina za kamen. I mi smo to uradili, ali sad ćemo čisto iz male informacije da napravimo i kameni kramp i mačjan. Mislim da bi mogli da se branimo. Samo nam treba još jedno ovo. Tak. Viš sad. Kako film. Sad još samo dva ovako. Dobro. Ovako i ovako. Jedan kramp i jedan mač. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!